pokrenuti parnicu na sudu vezano za auto udes. Zdravo, ja sam Nedim Ramić, advokat za auto udes ovdje u St. Louis, Missouriju i danas ćemo pričati kako pokrenuti parnicu za auto udese na sudu. U većini slučajeva kad se odlučimo da idemo na sud, moramo držati par stvari u vidu. U Missouriju zakon kaže da imamo 5 godina nakon auto udesa da pokrenemo parnicu. To je veoma liberalno i rijetko se kad desi da neko zaboravi to, jel? Međutim, kao što sam naveo prije, 90% slučajeva plus se završi prije suda, tako da kada odlučimo da idemo na sud, par stvari nisu kako treba. Ne možemo da se dogovorimo za vrijednost tog slučaja ili ne možemo tačno da ustanovimo ko je kriv za auto udes. I tako pokrećemo parnicu na sudu. Kao prvo moramo predati dokument direktno na sud koji se sastoji od sljedećih stvari. Moramo navesti ko pokreće slučaj, znači naš klijent, hajde da ga nazovemo Mujo Mujić, i protiv koga slučaj se pokreće. Znači, hajde da kažemo Fata Fatimić. Znači, Mujo tuži Fatu za auto udes i onda moramo navesti zašto predajemo taj slučaj na taj sud. Generalno govoreći, iako zakon varira u nekim situacijama, možemo reći da u countiju gdje se dogodio taj udes, znači u gradu gdje se taj udes dogodio, taj gradski sud, to jeste državni sud, u tom gradu ima pravo da sluša taj ili da ima slučaj ispred sebe tog auto udesa. Znači moramo navesti taj zakon i onda moramo navesti generalne činjenice kako je se udes desio. Znači Mujo je vozio na autoputu, Fata nije obraćala pažnju i udarila ga je od pozadi i prouzrokovala neke velike ozljede tjelesne njemu. Jel? Znači navedemo te generalne činjenice i onda navedemo malo zakon, to jeste povežemo činjenice sa zakonom kako Fatina nehotica, neobraćanje pažnju na auta ispred sebe, je prouzrokovala udes, udarila je Muju na autoputu od pozadi i znači nanijela mu je tjelesne ozljede i onda dole na dnu te peticije tražimo koliko mi mislimo da Fata treba Muji da plati za njegove tjelesne ozljede. Jel? Inače mi navedemo 25.000 plus, što je zapravo minimum da završimo na ovome državnom sudu gdje želimo biti i taj papir predamo na sud. I to je ta peticija koja pokreće parnicu na sudu za auto udese. Ako imate bilo kakvih pitanja, nazovite me na 314 352 6800. Hvala i prijatno.